кылып жазган экен. Ошо айтчатынчы. Не ушак кылып атасыздар, я? Жаманда баштадыңыздар го. Дагы бир аз турсам сөгөсүздөр го дейм. Жакшы шүгүр. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы дем алып турсуңузбу? Рахмат, өзүңүздөр жакшысыздарбы? Так. У нас тема, последняя тема была прилагательные, да? Угу. Так. Кече сабак болбодубу, агай? Жок, кече болгон жок. Себеби суббота күнү болгон жок да. Эгерде мен суббота айт болуп калды. Суббота сабак өтсөм, суббота сабак өткөнүмдө анда Нурсултан агай понедельник сиздерден тапшырма сурамак да. Анан ошого байланыштуу болбой калды. Кийинки понедельник болот буюрса. Так. Жакшы, жакшы. Мурдакыны эстетип коем, эми көптүгүн өтөбүз азыр. Так, 3кө бөлүп жазабыз. Мужской род, женский род, средний род. Мыры, жыры, сыры. Мыры, жыры, сыры и множественное число, да? Так, мужской родто ый деген окончание кошобуз дедик. Ый, анан и, да? И, ый. Анан ой. Большой дегендей. Да. Ой. Женский родто болсо, женский родто ая, анан я деген окончание кошобуз деп айттык. Женский родто ая, я. Ая, я. Ая. Средний родто ое, анан е. Ое, анан е. Ое, е. Так, мисал үчүн. Старый деп айттык, старый, старая, женский родто старая дейбиз, анан средний родто старое. Например, дом десеге, дом деген сөздүн аягында а тамгасы, анан я тамгасы, о, е, ё тамга жок. Ушул 5 тамга жок болсо, бул мужской род болот, демек. Ошондо эмне деп айтабыз? Старый дом, правильно? Старый дом. Мужской роддун астына жазыңыздар. Старый дом деп. Старый дом. Старый дом, Эми мисал үчүн машина десек, мисал үчүн, аягы а болуп атат. Демек ошондо старая деп айтабыз да. Старая машина. Старая машина, да? Старая машина. Эми мисал үчүн окно десек, окно, например, среднего рода аягы о менен аякталып атат. Средний родто, демек старое деп айтабыз. Старое окно. Старое окно. Эски терезе.
Eski tereзе. Старое окно. Эми мисал үчүн ошол старый деген сөздү, старый деген сөзгө машинаны койсок болобу? Мисалы үчүн старый машина десек болобу? Болбойт, себеби машина женский роддо, а старый деген мужской роддо. Ошон үчүн болбойт. Ошон үчүн старый машина деп айта албайбыз. Демек, старая машина деп айтышыбыз керек болот. Так. Сестра Гуляим. Микрофонуңузду күйгүзүп алыңыз. Данышман деген кандай болот эле? Данышман. Акылман. Умный. Мудрый, да? Умный болобу? Мудрый. Мудрый, хорошо. Данышман аксакал деп айтыңыз орусча. Мудрый старик. Мудрый старик, хорошо. Данышман аял. Мудрая женщина. Мудрая женщина, хорошо. Данышман сөз. Мудр сөз слова. Да. Мудрые слова. Мудрое слово, хорошо. Таза шаар. Чистый город. Чистый город. Таза чашка. Чашка. Чашка, да, кесе. Чистая чашка. Чистая чашка, хорошо. Таза место. Чистое место. Чистое место, хорошо. Кубаныштуу бала. Веселый мальчик. Веселый мальчик, хорошо. Кубаныштуу кыз. Веселая девочка. Девочка, хорошо.